Ko je spreman za priču? Pogledajte sve ove medvjediće. Ova se priča zove Oblutkova majica s medvjedićima. Ti sjedni ovdje, Medo. Evo ga, Medo. Patka, patka, patka. Kako ja? Dobro. Ne! Oblutak nije mogao vjerovati svojim očima. Ružica je nosila njegovu najdražu majicu. Što se dogodilo? Ružica nosi moju majicu s medvjedićima. Premalena ti je, pa sam ju zato dala Ružici. Nije mi premalena. Moja je. Treba mi ova majica, Ružice. S medvjedićima. Daću ti tvoju lijepu majicu s mišićima, može? Vidiš, još mi je dobra. Savršena je. Dobro. Prestani! Jadni Oblutak. Trbuh ga je svrbio od saga. A majica mu jednostavno nije htjela ostati u hlačama. Možda mu je ipak bila premalena. Ali tada se Oblutak nečega dosjetio. Mogao bi majicu zalijepiti selotejpom. Fuj, selotejp! Nemoj! Oblutak je bio veoma tužan. Znao je da mu majica s medvjedićima više ne pristaje, ali nije je se htio odreći. Oblutak. Ovdje nosiš svoju najdražu majicu. Tako si sladak, imao si 2 godine. Bio sam mali i vidi, moja majica s medvjedićima. Oprosti što te nisam pitala prije nego što sam ju dala Ružici. Zaboravila sam koliko ju voliš. Oblutku se majica još sviđala, ali znao je da je narastao i da mu više ne pristaje. Možda ju možemo spremiti nekamo i čuvati ju zauvijek. Znam, daću je Medi. Ma, to je sjajno. Medo, izgledaš prekrasno u svojoj novoj majici. Medo s majicama! Hajde, djeco, vrijeme je za priču. Da vidimo što se dogodilo kada je Oblutak imao samo 3 godine, a Ružica je bila sasvim mala. Priča se zove Oblutak ide u kupnju. Oblutak, vrijeme za ustajanje. Vani snježi, gle! Je! Napravit ću Snjegovića! Prvo se moraš odjenuti. No, gdje ti je pulover? Ali ja želim nositi ovo. Ako izađeš u kratkim hlačicama, bit će ti hladno kao Snjegoviću. Nema više pahuljica. Kupit ćemo ih kad odemo u trgovinu. Trebaju nam jaja jer pravimo kolač iznenađenja. Posebni kolač iznenađenja. Oblutak i Ružica oduvijek su voljeli mamine kolače iznenađenja. Pa nisu nikada točno znali kakvi će to biti kolači. Oblutak, vrijeme je za kupnju. Obuci kaput i čizme. Ali mama, ja se želim igrati sa svojim dinosaurom. Možeš se igrati poslije. Sada dođi, čekamo te. Oblutak je volio ići u kupnju, ali uvijek mu je trebalo mnogo vremena da se spremi, jer se volio i igrati. Oblutak, molim te uđi u auto. Da napravimo Snjegovića. Pa,
Pa da znaš, baš bismo i mogli. Da! Snjegović! Ali ne sada. Sada moramo ići. Mama, želim se voziti kao Ružica. Dobro, ali požurimo ili nećemo stići napraviti tog Snjegovića. Ja hoću ovo. Oblutak, vrati ih. Pravimo kolač iznenađenja, sjećaš se? Ne trebaju nam još i keksi, dobro? Kakav će biti ovaj kolač iznenađenja? Ako ti kažem, više neće biti iznenađenje. Kada dođemo na blagajnu, molim te pripazi na Ružicu dok ja praznim košaru. Oblutak je mislio samo na one kekse. No zaboravio je gdje ih je točno vidio. Nije se ni snašao, a već je bio sasvim sam, izgubljen i preplašen. Mama! Mama! Gdje si? Mama! Što se dogodilo? Pobjegla si! Ne, Oblutak, ti si odlutao. Ali jako mi je drago što smo te pronašli. Idemo kući. Oblutak je bio još uznemiren, ali i vrlo sretan što opet vidi mamu i Ružicu. Jako sam se prepao kad sam se izgubio, mamice. I ja sam se prepala, Zlato. Zato molim te, pazi da se opet ne izgubiš. A sada, primimo se posla i završimo kolač iznenađenja. Ali ja sam htio napraviti Snjegovića. Napravit ćemo Snjegovića, ali napravit ćemo ga ovdje, u kuhinji. Kolač iznenađenja! Je! Oblutak i Ružica imali su pravo. Pogodili su kako im iznenađenje mama sprema. Mama, gledaj! To je pravi Snjegović! Brrr, onda mu je sigurno hladno. Dajmo mu šal. Pa što je, djeco? Trebali su nam doći prijatelji, a njih nema. Pa dok čekamo, pročitat ćemo priču. Da vidimo što je Oblutak danas radio. Današnja priča zove se Oblutkovi prijatelji. Oblutak je jako žalio samoga sebe. Što je bilo, dragi? Ne izgledaš baš presretno. Kad se nemam s kim igrati. Zar nemaš prijatelja? Ne, nemam. U tom je trenutku Oblutak zaista mislio da nema prijatelja. I zbog toga je bio još tužniji i usamljeniji. Sigurno imaš neke prijatelje. Hajde da se pokušamo sjetiti jednoga. Što je s onom dragom djevojčicom Klementinom? Klementina voli slatkiše. Mogu li? Ne. Dobro, hoćeš. O, ne. Ja ću složiti žute u red. Hej, taj je slatkić bio na podu, da ga nisi stavio u usta. Čekaj malo, imam ih još. Čisti su. Eto, to je jedna prijateljica. Imaš li još koga? Mislim da nemam. Da vidimo. A što je s onim dječakom Leom? Leo je smiješan. Što je tako smiješno? Ništa, mama. Eto, to je dvoje prijatelja. Imaš li ih još? Nemam. Zaista? A što je s Gilbertom? On ti nije prijatelj. Oblutak je zaboravio na Gilberta, naravno. Gilbert mu je bio prijatelj. Da, Gilberte, ti si moj prijatelj. Oblutak je sada bio mnogo veseliji. Prvo je mislio da nema ni jednog prijatelja. Ali sada ih ima troje. A kad je shvatio da ima troje prijatelja, Oblutak je počeo razmišljati ima li ih još. Ružica mi je sestra, bako, ali i ona mi je prijateljica. Tako je. Oblutak! Zdravo svima! Zdravo, gospodine Hinkić! I gospodin Hinkić mi je prijatelj. Ja imam mnogo prijatelja, zar ne, bako? O, da, imaš.
Pogledaj tko dolazi. Mama i tata! Mama, tata, vi ste moji prijatelji! I Ružica i Gilbert i gospodin Hinkić i Klementina i Leo! To su ti svi prijatelji? Da! Nisi li koga zaboravio? O, da! I ti si mi prijateljica, bako! Vrijeme je za priču, djeco. Pitam se što je Oblutak danas radio. Današnja priča zove se Oblutak je klaun. Znaš što, Ružice? Idemo u cirkus! 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 Vidjet ćemo konje, bubnjare i klaune. Obožavam klaune! Ne klaun! Ne! Hej, Ružice! Da! Idemo u cirkus! Bum, 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 bum! O, Oblutak, nisam baš sigurna. Što je bilo, mamice? Ne znam je li odlazak u cirkus dobra ideja. Zašto ne, mama? Ja hoću ići u cirkus. Ondje će biti klaun i Oblutak, a znaš da ih se Ružica zbilja boji. Ne boji se! Više ne! Hoću ići! Oblutak je bio očajan i ljutit. To nije bilo pošteno. Ne možemo ići samo zato što je Ružica plesava klinka. Oblutak, sjeti se da si ih se i ti bojao kad si bio malen kao Ružica. I što da sad radimo? Tada se Oblutak dosjetio. Vidiš, Ružice, nije strašan. O, Ružice, to je samo lutak. Znam, mama, prekriču joj oči kad dođu klauni. Hajde, Oblutak, idemo u tvoju sobu. Zašto? Palo mi je na pamet. Možda možemo u cirkus, ali trebam tvoju pomoć. Oblutak nije imao pojma što to mama misli. Da vidimo. Ovo će poslužiti. Pokažimo Ružici da klauni nisu strašni. To su samo ljudi koji nose klaunovsku odjeću. Dobro. Pogledaj, Ružice. Kuku! Pogledaj kosu! Vidiš, Ružice, klauni su smiješni. Ne, Ružice, ovako. Vidiš? Plesavi mačak. Vidi, Ružice, ti si klaun. I tako se Ružica više nije bojala klauna. Ružica, vidi. Dobro, djeco. Mislim da ćemo napraviti cirkus. Da! Budi mirna, Ružice. Jesu li moja dva klauna spremna? Da! Idemo! Gledajte, Oblutak je poštar. A to savršeno odgovara današnjoj priči. Jer današnja se priča zove Oblutak šalje pismo. Zabavljaš li se, dušo? Da, mama. Kakav divan sunčan dan. Nacrtat ću sunce. Mislim da je stigla pošta. Pitam se ima li danas kakvo lijepo pismo. Računi, računi, računi. Samo računi. Bilo bi lijepo za promjenu dobiti pismo. Bog, Oblutak, nešto se dogodilo? Mama bi htjela dobiti pismo.
A zbilja? Oblutak je objasnio kako mama ne voli račune i želi dobiti pismo. Pa zašto joj ne bismo poslali jedno? Zapravo, mislim da si jedno već napisao. Da, vidiš, ovo bi bilo krasno pismo. Možemo li ga poslati mami? Svakako, pobrinut ćemo se da ga pošta donese sutra ujutro. Oblutak je znao da ljudi katkada na pisma stave X umjesto potpisa. Potpis, izvrsno. Sad nam treba omotnica. Znam gdje su, tata! Odmah se vraćam! A markica? To! O, Gilberte! Oblutak, gdje si? Na što to vas dvojica kanite? Ništa, baš ništa. Je li tako, kompa? Tako je, mama! Da bi mama ujutro dobila pismo, večeras moramo sve završiti. I ujutro moramo ustati jako rano. Da! E sad, što još moramo učiniti? Zalijepiti markicu! Tako je. Au! Idućeg jutra Oblutak i tata ustali su jako rano kako bi dočekali poštara. Mama, mama! Dolazi poštar! Mama, mislim da si danas dobila pismo. Pa, ovo pismo izgleda zanimljivo. Oblutak, kakvo krasno iznenađenje. Čak ga je Gilbert potpisao. Hvala, Oblutak, zauvijek ću ga čuvati. Zauvijek! O! To je najljepše pismo koje sam ikada primila. Bako, hoćeš nam čitati priču o Oblutku? Pitam se što je Oblutak danas radio. Ova se priča zove Oblutak i Gilbert. Gledaj, Gilberte! Ovo je slika mačke. Umoran sam od crtanja. Želim se igrati s nekim. Ružice! Oblutak se s nekim htio igrati, ali znao je da ne smije probuditi Ružicu u vrijeme kad mora spavati. Oblutak. Psst. Znaš da se to ne smije. Ali nemam se s kim igrati, tata. Žao mi je, ali sada se s tobom ne možemo igrati. Možeš se igrati poslije s Ružicom. Nije se želio igrati poslije. Želio se igrati baš sada. Hoćeš li se ti igrati sa mnom, Gilberte? Odjednom se sjetio još jedne igre koju bi mogli igrati. Odmah se vraćam. Znao je da se Gilbertu ne bi sviđala priča o psima, ali mislio je da će mu se svidjeti priča o miševima i pticama. Gledaj, Gilberte. Ovo je priča o mišu po imenu Miško. Jednog je dana Miško je imao prijatelja po imenu Maško. I jednog su dana Maško i Miško. Gilberte, pogledaj slatkog miša. Gilberte, gledaj ovamo. Znam što ćemo se igrati. Budi miran. Tata
će te odvesti na lijepu vožnju. Evo, ti možeš onaj kut. Gilbert! Gilbert i ja se igramo prerušavanja. Ja sam tata. Oblutak, prerušavanje je igra za ljude. Igra za ljude. Znaš, Zlato, da ti ne voliš igre za malu djecu. To je zato što nisi mali. Je li tako? Da. Pa Gilbert je mačak, ne čovjek. Zato on voli mačje igre. Znaš li koju igru najviše voli? Da. Ti voliš mačje igre, Gilberte. Mjau. Uhvati ga, Gilberte. Mjau. Mi smo micamace. Zajedno se igramo, mjau. Kakve krasne mačke imamo. Ma gdje li se skrivaju ta djeca? Vrijeme je za priču. Da vidimo. Što je Oblutak danas radio? Današnja priča zove se Oblutkovo skrovište. Sve je počelo kad su mama i tata otputovali na nekoliko dana. Oblutak i Ružica bili su kod bake i djeda. Oblutak, gdje si? Jesi li ovdje? Nigdje ga ne vidim. Možda se skriva. Pogledaj ponovno. Što to imamo? Pomalo sliči Oblutku. O, djede! Što radiš unutra? A ja zapeo sam. Kad bih mogao pomaknuti ovu kutiju, dohvatiti ovo, i kad bih sad mogao dohvatiti ovo... Djede! Pa što si za Boga radio unutra? Skrivao sam se u skrovištu. Skrivao si se u skrovištu? To me podsjetilo na nešto. Oblutak se pitao što će mu djed ispričati. Znaš li čuvati tajnu? Znam, djede. Pa, znam gdje postoji tajno skrovište. U dvorištu. Bi li ga htio vidjeti? Siguran sam da je ovo pravo stablo. Pa ako nije na drugoj strani, onda je na ovoj strani. Hajde, pogledaj. I kakvo je? Ovo je najbolje skrovište na svijetu, djede. Hvala, djede. Možeš zadržati bateriju. O, zbilja. Vrijeme za spavanje. Doći ću za trenutak. Oblutak! Ne možeš sa mnom. Bilo je to Oblutkovo tajno skrovište. Nije želio da itko zna za njega. Oblutak, jesi li unutra? Uđi u kuću. Tata će ubrzo doći po tebe. Dakle, ne mogu vjerovati. Što je bilo? Pa, vjerovao ili ne, Oblutak, to je bila moja igračka dok sam bio malen kao ti. A ja sam bio mlad, baš kao sada tvoj otac. Sigurno si je našao u mom skrovištu. No sad je to tvoje skrovište. Gosti su otišli. Vrijeme je za rođendansku priču, djeco. Što je Oblutak radio na svoj rođendan? Današnja priča zove se Oblutkov rođendanski dar. Bio je Oblutkov rođendan, a njegova je mama pekla rođendansku tortu.
Pretpostavljam da nećeš pojesti ostatak kreme, zar ne? Baš hoću! To sam i mislila. Rođendanska torta! Hoću i ja! Hoću i ja! Hoću i ja! I ja hoću! Hajde, Oblutak, trebao bi i Ružici dati malo te kreme. Tata! Zar nisi rekao da bi Ružici trebao dati malo kreme? Tata! Oblutak je svima rekao da za rođendan želi dinosaura. No baka mu nije kupila dinosaura, nego pulover. Oblutak, sviđa ti se? Naravno da mu se sviđa. Ojoj, već su stigli. Hurra! Leo, Klementina! Uđite vas dvoje. Budi miran, samo još malo. Za tren sam gotov. Smiješno je, tata! Mjau! Sretan rođendan, Oblutak! Sretan rođendan! Wow! Sretan rođendan, Zlato. Hoćeš li ugasiti svječice, Oblutak? Zaželi nešto, Oblutak. Moraš nešto zaželjeti. Točno je znao što će zaželjeti. Htio je dinosaura. Oblutak se toliko najeo da više usta nije mogao staviti ni komadić torte. Sretan rođendan, Oblutak. Pa to je moj dinosaur! Hvala! Super! Malo poslije našlo se mjesta i za sladoled. Ružice, što si učinila? Evo ti čisti pulover, dušo. Joj! Još jedan dinosaur! Oblutak je sada zaista imao svoga dinosaura. Zapravo, imao je čak 2 dinosaura. 2! Super! Ovo mi je najbolji rođendan ikad! Čini se da Oblutak ide na izlet. O tome je riječ u današnjoj priči. Zove se Oblutkov izlet. Bio je prekrasan dan. Oblutak je s obitelji išao na izlet. Samo što nismo stigli, djeco. Ja! A s njima je bio i njegov prijatelj Leo. Držite. To je sve što trebamo. Ne, nije, tata. Što je? Zar sam nešto zaboravio? Da! Što sam zaboravio? Zaboravio si hranu! Znam, samo sam se šalio. A da mi pomognete? Težak je! Neće biti tako težak nakon izleta. Hodali su stazom nad kojom su se nadvile grane drveća. Ovo je kao u tvojoj knjizi o hrabrim vitezovima i zmajevima, zar ne, Oblutak? Da! Oblutak je uvijek volio ići na izlete sa svojom obitelji. Ali s Leom je bilo još zabavnije jer su se mogli igrati nakon jela. Ne idite predaleko! Dobro, tata! O, gledaj! Gledaj mene, ja sam hrabri vitez i imam mač.
je zločesti zmaj. Jupi! Borimo se protiv zločestog zmaja! Voljeli su se igrati hrabrih vitezova i zmajeva. Oblutak, Leo! Oblutak, Leo, vratite se! No, igra nije trajala dugo. O, Što je? Ovdje! Sklonimo se ovdje. Ružica se boji grmljavine. Zato jer zvuči poput zmaja. Gledaj, Ružice! Ja sam hrabri vitez! Ovo je moj mač! I ja sam hrabri vitez. Borili smo se protiv zmaja. Mi ćemo te štititi! Ej! Je li sve u redu, hrabri vitezovi? Ima li još zmajeva? Ne brinite se! Mi ćemo vas štititi! Jeste li raspoloženi za priču? Sjedni s nama pored vatre. Toplije je. Počnimo. Priča se zove Oblutkov Snjegović. Imam ju! Napravimo i Snjegovića. Snjegovića? Može! Hoćeš li mi pomoći? Oblutku se svidio Sarin prijedlog, iako nije točno znao kako se radi Snjegović. Hoću! Ti počni raditi glavu, a ja ću napraviti tijelo. Dobro. Snjegovića radim, Snjegovića radim. Mogu i ja to. Ej! Ne mogu. Mrzim radit Snjegovića. Kako napreduje glava, Oblutak? Ne znam je napraviti. Ne znaš? Ne brini se, ja ću ti pokazati. Napravit ćemo najvećeg Snjegovića na svijetu. Najvećeg na svijetu. U svemiru. Ovo je gruda dovoljno velika. Napravimo nove. Najprije moraš napraviti malu grudu. Vidiš? Oblutak je pažljivo slušao Sarine savjete. Gruda snijega! Uspio si! Hej! Nje. Prestani! Ali Oblutak nije htio prestati. Sari ta igra više nije bila smiješna. Dobro, ako ne želiš raditi Snjegovića, ja odlazim. Ne, molim te, ostani. Želim radit Snjegovića s tobom. Pogledaj, to je lako. Gotov sam. Dobro, hajde da sastavimo Snjegovića. Moramo je staviti na vrhove. Spreman? Mislim da će držati. Sad trebamo glavu. To je tvoja gruda. Dobro. Zdravo, djeco. Imam iznenađenje za vas. Pogledajte u vrećicu. Mrkva. Mrkva bi mogla biti Snjegovićev nos. Vidi. Vrećica je bila puna sjajnih iznenađenja i uskoro je Snjegović imao velik osmijeh na licu. Imam još nešto. Da vidimo pristaje li mu. Gledaj, Sara, prekrasan je. I najveći Snjegović u svemiru. I šire. A da učite nas za Logajčić? Čekaj. Što je ovo? Snježna gruda. Ne, to je zalogajčić za Snjegovića.
se vas dvoje opet svađate? Prestanite i poslušajte priču o Blutku. Pogledajte ovo. Čini se da se Oblutak i Klementina svađaju. Današnja priča zove se Oblutkova svađa. Oblutak je pripremao igračke jer dolazi njegova prijateljica Klementina. Oblutak! Zlato! Siđi, došla je Klementina. Bog, uđi Klementina, dobrodošla. Pozdravi Klementinu. Bravo! Budi dobra, Klementina. Lijepo se igraj. Da, mama. I nemoj praviti gluposti. Neću, mama. Sigurna sam da neće biti nikakvih problema. Na igru, djeco. Jura! Donijela si mnogo igračaka. Oblutak je želio da se on i Klementina igraju dinosaurima. I htio joj je objasniti kako izgraditi kuću za njih od svojih kocaka. Igrajmo se obitelji. Ja ću biti mama, a ti budi tata. Taj prijedlog se Oblutku uopće nije svidio. Ja se želim igrati dinosaurima. Medo i Zeko, mogu nam biti djeca. To je moj Medo i moj Zeko. Oblutak nije volio da drugi diraju njegovog Medu i Zeku bez dopuštenja. Priredimo im čajanku. Dođi i sjedni. Vrati ih, moji su. Ne budi blesav, Oblutak. Sjedni i lijepo se igraj. Ne želim se lijepo igrati. Što je tebi? Neću se igrati obitelji. Želim se igrati dinosaurima. Grrr. Dobro, pa i dinosauri nam mogu biti djeca. Ovo je Oblutku bilo previše. Ne želim se više igrati s tobom. Više mi se ne sviđaš. Mama! Reci mi što se dogodilo, Oblutak? I gdje si ostavio Klementinu? Ne sviđa mi se Klementina. Uzela mi je Medu i Zeku. Hajde da to pokušamo srediti, može? Možemo li se svi ispričati i opet biti prijatelji? Oprosti, Oblutak. A sada ti, Oblutak. Oprosti, Klementina. Uđite, društvo. Klementinin stariji brat Vili bio je prvak u bejsbolu i Oblutak mu se veselio. Zdravo, Vili. Bok, Oblutak, hoćemo se igrati? Bićeš izvrstan bacač. Dođite na sok, djeco. Utrkujmo se. Hej! Oblutak, ti i Klementina zbilja dobro igrate bejsbol. Morat ćemo to ponoviti. Može! Želim se opet igrati s tobom i Klementinom sutra. I preko sutra i preko sutra. Djeco, vrijeme je za priču. Ova će vam se svidjeti. Riječ je o tome kako je Oblutak završio prekriven bojom. Zove se Oblutkove boje. Oblutak je provodio dan u bakinoj galeriji. Ondje se obično dobro zabavljao. Ali toga je dana bilo drukčije. Oblutak je bio loše raspoložen i nije imao volje ni za što. Oblutku je bilo dosadno. Nije znao što bi. Hej, Oblutak! O, iznenađenje! Činilo se da ništa ne može razvedriti Oblutka. Danas si sigurno ustao na lijevu nogu, Oblutak. Što to znači? Da se kad probudiš mrzovoljan bez razloga. Nisam mrzovoljan. Pa drago mi je što to čujem. Jer imamo pitu od jabuka za užinu. Idem po nju.
Nisam gladan, neću pitu od jabuka. To ćemo još vidjeti. Oblutak je bio jako mrzovoljan. Što da radi? Baka je Oblutku uvijek davala da slika njezinim bojama. A Oblutak je uvijek volio slikati. Oblutku se sviđala njegova plava slika, a onda je odlučio upotrijebiti neke druge bakine boje. Oblutak, pita je gotova. Maleni, gdje si? Ovdje sam! Bože, kakve su ti to ruke! Slikam prstima! Kakva lijepa slika! Ali morat ćeš oprati ruke ako želiš pitu. Želiš pitu, zar ne? Da! Je li bila dobra? Oblutak, zdravo Zlato. Je li ti bilo lijepo kod bake? Mama, slikao sam prstima! Oblutak je bio vrlo mrzovoljan, a onda je naslikao ovu lijepu sliku i sada više nije mrzovoljan. Ne želim ići kući. Ali uvijek možeš ponovno doći. Tako je. Kad god ustaneš na lijevu nogu i mrzovoljan si, onda dođi baki. Želim biti mrzovoljan sutra! Vrijeme je za priču, društvo. Da vidimo kamo je Oblutak danas išao. Današnja priča zove se Oblutak u vrtiću. Bio je to Oblutkov prvi dan u vrtiću i osjećao se malo nelagodno. Ne želim ići, mama! Želim ostati s tobom! I ja s tobom, Oblutak, ali znaš da mama mora na posao. A u vrtiću može biti zabavno. Čuješ li? Zdravo, ja sam Ana Marunić, odgojiteljica. A ti si sigurno Oblutak. Oblutak je bio preplašen i sramežljiv. Sada moram ići, Zlato. Nemoj ići, mama! Vratit ću se, Oblutak. Ne budi tužan. Čak je i Oblutkova mama bila žalosna jer ga je ostavila u vrtiću. Oblutak, izvoli čašu soka od jabuke, da te upoznam s drugom djecom. Dobro, možda nakon što popiješ. Hej, to su moje kocke. Mama! Ha, mamica ti je otišla. Bok, ja sam Klementina, kako se ti zoveš? Oblutak! Ona je Leo, ne voli ništa dijeliti. Hoćeš se igrati, ja izrezujem. Vidiš, ovo je jabuka, a ovo je banana, a ovo je paprika. Ali ne mogu se jesti, nisu pravi. Sviđa ti se vrtić. Više bi se sviđa kod moje bake. K njoj ideš kad su ti mama i tata na poslu? Ona je umjetnica, pa se mogu igrati bojama, kistovima, papirom, kredom, olovkom u boji. Svega toga ima i ovdje. Super! Ja ću nacrtati pticu. Ja ću izrezati ono što ptice jedu. Crve! Lijepa ptica. Hoćete li me naučiti tako crtati? Mogli bi ako ti nas naučiš graditi dvorac. Dvorac mora imati mnogo tornjeva. Crv mora imati mnogo zavijutaka. A crvendač mora imati mnogo crvene boje.
Možeš napraviti zastavu za dvorac. Oblutak! Ovaj toranj treba biti viši. Oblutak se toliko zaigrao da nije ni primijetio mamu i tatu. Gledajte, napravili smo dvorac. Sad, kad je pranje rublja gotovo, vrijeme je za uživanje, djeco. Vrijeme je za priču. Dakle, što je Oblutak danas radio? A da, današnja priča zove se Oblutak se odjeva. Dan pranja rublja bio je vrlo uzbudljiv u Oblutkove kući. A Oblutak je bio veoma zaposlen pomažući. Uf! Gdje su vrata? Uf, sad se ne mogu igrati s tobom, Gilberte. Gledaj što sam donio mamice. Hvala, Oblutak. Ti si već veliki dečko. Oblutak je bio vrlo ponosan što može pomoći. Dobro se osjećao zbog toga. O, Oblutak. Možda bi bilo bolje da se ideš igrati. Oblutak je mislio ako je dovoljno velik da pomogne mami prati rublje. Dovoljno je veliki da se samo odjene. Postojao je samo jedan problem. Svu je svoju odjeću odnio na pranje, pa nije imao što odjenuti. O ne! Oblutak! Psst, probudit ćeš Ružicu. Zašto si u gaćicama? Nemam ništa drugo! To je nemoguće. Imaš gomilu odjeće. Oho, imaš pravo. Znam, možemo igrati jednu igru. Možeš se prerušiti. Ne mogu nositi odjeću za odrasle, tata. Zašto ne? Premalen sam. To ćemo još vidjeti. Aha, evo ih. Odlično ti stoje. Hoćete li biti ljubazni i isprobati ovo, gospodine? Škaklja me! Mogu li dobiti i kapu? Da se vidim! Čekaj, nešto nedostaje. Gospodin od glave do pete. Sviđaju mi se moji brkovi, tata. Ko kaže da si premalen za odjeću za odrasle? Je! Oblutak! Ma gledaj ga kako se prerušio. Baš si zgodan. Želim fotku svojih dvaju muškaraca.